Ikado na nibwe no tupokwithirwo kiona kanya kangine ndi kwatanira na batu Weru ari kinde tuchieto kwi tariki 9 mweri iwetandatu mwakene yuengriele 2022 mwanto ege siasa yonekete ndi kwitana mbere ya kimatabu nende ntuko ya kuringa kura idirite kurairia urantu igweteregeta na mbere ndi tiere mirile akitudira tukinya kidurano ne kiu kinene obrane ndi konekete kinya county ya Meru idirite ndi karaya nkathe mwarire kona ni akwambwa ni antu baingi bonete munini urane ndeterete chalawani ruto gutwika munini wa Kierga Gashagwa na idirite county ya Meru kwambiria oro na kinyeru ari rakuri kiandionge kie nantakene ndi kumaruka kie mwari Meru ntuko yaro niyo mada karua na kwirigiro kinye kwidira kinyande ni account ya Meru ntuburabu kone kaya kameru kintu kana irianto arako kudhanende kukiro ya robo kadha nonto bonamba kinye choringi kura irachiko yanange mangito keda tukela kia orobo na kinye kiegaro siasa buni bonto tukeda tukera kia ende mbere ambidrenge kumenya dhakia yamwe yarato kubanganiritie kinde tuchetu munini waruto Rigathi Gachagua kuri kendionga ya Meru ri munini wa Raila mada karua erigerio kinyantuko yaro mubiashara umwe kuma county ne yembu kurato maite 15 ri buri betite na mbere kubwedia uchunkoni Gregaro siasa to ategera bura county ya Meru idirite ninde ke gambo bukada nya siasa Meru tugeda tuyukura tayira gichunche kibidatu na kiamudia kero no romu wanyanta ngurutano chawa Wana niliotoa madite Weru ari ni Maureen Common Ghetto PHINEAS IMAANA Nteto charo da moikamberia da ichichongwa munini warutokire kurera giteke mutungire wande Rigathi Gachagua narekete nende ndionga ye kya Meru yantuko yele ndionge nene chitirite china machiara ya gisiasa rakonekete kinyaki watombaro nende kinyane akyama bamwe bakireto kumantere chetiani ya Gachagua urarambiririe ndionge ntuko yoro nedirite nende amireka kieru ara nuwe kwambiria ntuko yaro munini wa Raila kire kurera giteo kike mutungire wande mada karua akedra kilunga ande ni account ya Meru monike tonda to muduri murioki no twamberia chio Irintuko ijiri ya Rigathi Gachagua munini wa William Ruto kiringwatano ya Kenya Kwanza kukenya Meru agwatimbaru ni methikari nturi agichwa gitike ungavana Kadhuri Murungi kia usenita karambuka irimeka mbunge Wekuru na bunge Kadhumba nibetete ntere mwanya ndene kaunti ya Meru kuningira Ruto ndebe na ngwatano ya Meru Kwanza wata nione kura ya William Ruto Kenya Mbambi tike guchwa mbeta njarine kanuni terorare gembe no na muthiene kianjai ibana tayari kuunganisha mkono Mutinyo narwa muthingati wakwe wa Kiraito Edward Mutuma athamba kambi ya Kiraito na gutonya kiri kambi ya Nturi kato kuondoa matangerezo ruare tariki 9 mweri wa 8 kingangi kakaturutarwele tukelome ibana makonda kingangi tukelome bonena jara Tulenga ile tore kura lenga le tore kuwa le tore gavana le tore wata kreito moringa kundi kuwa moringa kundi katocho kakariga yigoi bato tori menti tongenti zaindi leito kwanda mabandiri konkoro kienu ibakwigwo kwa mokorora kingangi na rara muringo wesi ndio kingangi ende Gavana wa bottom up anaitwa nani? Huyu Mezeka Lentore. Hiyo gavana wenu. Wangapi wanasema ni gavana Mezeka Lentore? Unajua yule mzee wa hapa anaitwa Kiraito Murungi. Ametupeleka Azimio, mnaweza kubali? Muangalia akiengai mbonyeni na njara tafadhali.
Mbunge wa Starehe Jagwa akiuria Karibai Gembe North kuregana na Mauka Maore amona ngwatano nya Azimio. Nyinyi mtaenda na Mauka Maore huko ameenda. Hebu muonesheni mtaenda na Azimio. Mtaenda na Mauka Maore Azimio. Aende nyumbani. Aende nyumbani. Weka mikono ya Mauka, aende nyumbani, aende nyumbani. Ogede nkundi wata Azimio pa. Unankinga de tolibali ringa nkundi ha na nandikiri kemera rinto leuga mutongero mugongo Uhuru Kenyatta na kinyite nthi Somali na nabiri kuwata na thirikari njeru Somali odigira na kemera kikuthwa kirugura gutantere ici nongo president ongena athurerwe na iruare yakwapishwa wewe Uhuru Kenyatta ukiwa kule Somalia kama unatupenda na unajali watu wa Meru na watu wa Egembe wale wanalima miraa. Tunataka kusikia ukitangaza ukitoka huko Mogadishu, huko Somalia, ule mkataba umeweka na rais mpya wa Somalia kuhusu mumea wetu ya miraa kama unatupenda. Amno bubu diga chagua ethro kira pita munya kedeka CS tigo ke atuma miro baringira Azimio kura nonto kinyabo bengwatu na Kenya kwanza baketha bakeja na gedeka minister ndene kaunti Meru amana kitikingiki kinene ke mobarodhi kumantere Gembe nikenda tandigura Somali kutigira kemera kina thoko hapa Nyambene. Serikali ya William Samoei Ruto mutapewa kiti cha waziri na katika kila boma iko mtu anatosha. Ama hamuna watoto? Ama hamuna watoto? Kwa hivyo usiseme ati ya kwamba ati Azimio ikikosa kura itakosekana waziri hapa. Katika serikali ya William Ruto ambaye nyinyi ndio mtaunda ama si nyinyi, mtapata waziri kamili na balozi wa kwenda Somalia atoke hapa Nyambene. Mtoto ambaye amelewa na pesa ya miraa aende atafute soko. Tumekubaliana? Nkuruki gachakwa na kinyite ndene kaunti ya Kanithi ethwa keja na yurane atikithura kindiki akethwa rumo bara bakethwa bara ntubana na thirikari Ruto. Naomba Rais Samoei Arap Ruto ateue waziri kutoka Thaa Nithi. Profesa Kithure Kindiki ndio chief agent wa William Ruto kwa uchaguzi huu. Na nafasi ambaye itapewa Thaa Nithi ya kiti cha juu, mtu ya kwanza ambaye atapewa hiyo kiti ni Profesa Kithure Kindiki. Inkiripotera Weru TV mbita Muthuri Muriuki. Ngine kuna ati kaunti ya Meru ni mwa kaunti nende kura kwina oringi kura bo kadha Kenya na kinyara kaitene kane ne kukoneka kukemererwa matabu kadha ni ya siasa baraba kuruira gitike mutongere wande goro na kuringana na report ya Infotrack ni direte kiota kaunti ya Meru ya mwa ya kaunti nende munini wa Rais William Ruto aliketi Meri akiwa tombaro nende bo kadha bone ndibonekete manto no direte ya gita na mbere kumata orenu oranende kanarega ni ba kadha bedirete bakioneka kwambiria kuliunga ntere na arantuko yarunende munini wa Raila na kwirigira kwidira aikinyande ne Meru Rigathi Gachagua akire kinende dionge kintuko yerua reni ontubudirete bukioneka yakasiasa cha kugambe Meru chidirete igeta na mbere na kumata ubra kwidira kanantuko kwidira igeta na mbere rononende rudurane ni Martin Gichonge Wandula. Kaunti ya Meru nandi ni tuikite keni kia nkindano ya gichacha kiri konga kura chia urais naria magita kwa magita kukojeri ya geni ba akuringira aruiri ba Azimio na Kenya kwanza ndebe. Wale wanakaribisha Martha Karua hapa tuzungumzie hapa Meru na hata huko nyuma. Waambie wapende kabisa. Muthenya Juanarua munini wa rais wa ruterero wa Kenya kwanza Rigathi Gachagua kirikiria ndionga yawe ya ntuku ijiri Meru na munini wa rais wa ruterero wa Azimio Martha Karua akirigirwa kwambiria ndionga yawe ya ntuku ijiri akaunti-ini iu kuri muthenya jwa rujo. Tumeulizwa tukiwa na waziri Munya tuongoze hii mambo pande wa Mlima Kenya tukiwa na wale madugu zetu na madada mumeona hapa wote. Sasa eneo la Mlima Kenya ni mimi na mama tunasimamia Azimio. Wewe ateate alabi
Mimi nashangaa huyu gavana wetu anaitwa Kiraito Murungi. Huyu gavana ni mzee. Anaweza peleka sisi kwa kitendawili? Ati anasema sisi sote tukasimbie. Ibana bakuwa batayari otokuwa lotengwe. Motayari to anye mokorobo bari amwe. Ndiunga ya Martha Karua ya rojo niyo ikethirwo iri ya ijiri rungu rwa kagita ka mweri jumwe nyuma yawe kurionga kairi tariki ya 18 cia mweri muthiru ari gutarwa munini wa Raila Odinga. Na kuringana na mpumi cia kambuni ya utweria ya Infotrak muthenya joegoro ni ati kaunti ya Meru ni imwe ya kaunti 16 iria ikugwata mbaru munini wa Rais Daktari William Ruto na mugambo jwa chomba Stronghold. Nabu wandikithia bwa akura buria bwarikire mweri jwa iri mwaka jo kaunti ya Meru ni andikithiria ringi kura 787 eje kuringana na kiama chia thite ya ithurano na mianka ya IEBC ni mpongeri ya kura 85 kuma kithurano kia mwaka jwa 2017. Target was 151,667. We have managed to achieve 20.1% of our target. Kura iji chia kaunti ya Meru na ndeni itwikite ngutu iri na utharagwe na uthongi bwayo kiri roterero wa Azimio na Kenya Kwanza na nandi bate gutera kumtaitumo ontuko ikauma ni ukugambia ngutu ii na ndionga iji itegochoka utheri ni ontoni igochoka ichiarite matunda na aria nthama ikuoneka agukujerwa ndionge na iji kulenga ile tore kuwa gavana le tore. Kiuria na ndeni atiri ndene ya mtuko 60 iria itigere mbere ya kithurano kia mweri jwa 8 mwaka ajo nowe okomba gwekera ngutu eji mbete. Nkiripotera Nteto cia Weru TV deako adietwa ni mwirigi wacharete. Na kurigania ndio ni onto tukethira tukiarira kia ruare kire mubango ywa garo ya siasa na no ithira itwa ya maoni yaku ne ndio kurukira na mbetwirete na mari kinyari ko ni 40 32 na tukethira tukiela kiora tuwita na mbere na Nteto chietu. Na tugeta nende kire Nteto ingine ati mu biachara umekuma kaunti-ine Embu na Thaa dedo turobo kinyuma yake kuratwa mathaini ya thithano cio tukobokira eruare mu biachara ne ndio rethirite akiatha wa maite 15 arekana kurathirwa ntere cia Bonaza kaunti-ine bae yabura kumenyekana ya Dennis Bainende arekana kinyane ende mwakene 2017 na ithaira echwana wa Nwene athwana irua kwithira kenda wachambogita kira itoba chukuru mwandigetwa Nteto rita mwaniki wa mushiri na utumenyithia chio. Muvuri biashara uramenyekana ta Dennis Mbae ni uvuritwo rithathi 15 utuku wa kuramukira umuthi mwena wa Bonanza tauni ya Embu ari ngari yake. Kuringana na usipindi wa Embu West niwe Julius Chumbure arauga ati aria marekire giko giki gia kiunyamu matiramenyekana nginyagia riu kuona ni maravotire kwithara na ngari iria marai nayo. Kati ya saa 4:30 na saa 5 ni kweli katika mtaa wa Bonaza ambao uko mahali inaitwa Dallas kuna tukio la ambapo mtu alipigwa risasi na akaweza kuumia. Kulingana na ile tuseme tu uchunguzi wetu wa mwanzo ni kuwa huyu mtu aliweza kufuatwa nyuma au alikuwa anafuatwa nyuma na gari ambalo halikuweza kujulikana ni gari gani. Na walipofika pale kwa huyo mtaa unaitwa Bonaza kwa kibarabara ambacho katikati ya kijiji, wale watu waliweza kumkaribia na kutokea kwa kioo ya yule driver waliweza kumpiga risasi. Chumbure ni urathi na mbere gutwerethia ati andu aria marekinyirie vandu ava utuku ucio ni maravotire gukinyia Mbae thibitari ya Embu level 5 varia aratere moyo wake akiamukira urigiti. Baadaye wananchi ambao ndio walitujulisha habari ya kile kilichotendeka walimsaidia na kumpeleka katika hospitali ya Embu level 5 ambapo baadaye akiwa anaendelea katika ile
shughuli za kutibiwa aliweza kufariki. Na varia arathi na mbere kuva mukana aria marekire giko giki gia kiunyamu ati wona magwatwa magocerwa makinya maviu ma kiwatho wa uguo ni urava ekinai engi mukana kwithe magoca watho njerari ciao riria mundu wa guonthe amavitiria kwa yale magenge ambayo labda yako kule nje na ambayo labda yalihusika katika kifo cha bwana huyu mtu ambaye sasa hizi tunaomboleza na tunasema aliweza kuuliwa. Tunawapatia onyo ya kuwa sisi kama polisi hakuna mtu ambaye anakubaliwa kuchukua uhai wa mwenzake, na kama imefika kiwango kama hivyo ripoti zote ziliweze kuletwa kwa polisi na sisi polisi tutaweza kuchunguza na yule mtu ataweza kufikishwa kotini na sheria itachukua mkondo wake. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, Mbitagwarite Mwaniki wa Musiri. Na kinende tuingine nde tukitantereche tianiani ati uri mbura yonekete kwithira ekito kakari baitikatiane nende bedirete bakiona na kyakore impara na kwinyele kavokada ndobone ndi butirete kinyaba kiromba byokora byote byaratungire bakumanteru bedirete bakiromba kinyikundi bitebye kidirikare iriyo na kinyanto kyombe kwirutanira kendo tederia akari baba kaitika ubarabonekete kwinyele ka bokada mwandike tonde to Kelvin Kimadi no tutariria nkuruki. Akari mwanya ndwandene ciatiane na aremi ankeni ya kaunti ya Meru na Isiolo no bedi tambere buru na kurumiru ithine mpara kumania kiara mukiraki untugu kiraki umanite na washiambura yani kibindine kiu kiran kuromba itomba utethwa bia kuria ianto bara atongoria bara bakuromba kura na bara baritene onto agutubwitharia yani msafara batuetanio ikaba turetaira bia kura batrombera bia kura na wome baturairi tukarea maskuru batrombera bia kura skuru arito bakona bia kuria onto bagwetha ko mwana kumara mochi ati yaurete kana nyarere ampara eta skuru akatha at least ibarueri no akarira bia kura no kendomba kuata mathomo yaraba kuendelea yo grasine ngo mesimu na tuenjerete ithima lakini atongela na tulele mwichoke ige injira ya poti tone ithima nekendenya batu tukomba kore matukara yanthire inge nekenda tukomba kuinga mpara no Rwanda roto tekomenyire kombe kia kura atu tore manya njo ichito thukangairia tukathukangerwa mantu ya mainge injou na intabinge bira bitathenagia akaribo batiki wacho tethe kumantu barabe na wendu boboya akukaulekana kinyamurungamirio kithomo tigania east yabo yatanda basu saru na kuyirita buruke nyamara kyampana ndwandene ujima shukuru ne kiria araurashia kinyo shuru antairani onto mathomo yekayomba kuangaratana idhineji buru ontuku. Shule zetu zote kule chini zimeadhirika sana na hata paka watoto wengine wanata kosa kuja kwa shule. So tunataka kuhimiza washikadau wote ili watusaidie ili watoto warudi kwa shule. Na riwe msi wa dhwana karithi ndira kuliungirite ntura imwendu andai na tuidio tuka izwa kuwati la baraba ukinyilika kinyawe rombari awi baraba oshomba otethi ya karibao ni ontuba idhinene muno ontuku. Tukuku wetu kuina mpara. Mbura ne aurire njo ichiete ikathukangia guntuku na nyumo inge chia kithaka na kuina mpara enyinge kabisa nonto anaende thaiba mbirite nyotera skuru batekomba wita skuru ana bare ya muchitha chetha mwanja baketha batena bya kurea utuko kwa antu baba inge bakurara buo so nende nyakitha tuko na bya kurabika intore ya ntulele oni nkori antu baba inge bawendi bobwega na telasima mtu athira akiromba akura oke akwetha wena twinto toku wenda otetheria mtungi kwina antu baba inge guntuku kwetu batena bya kurea mkulukini onto naria kwino watibone na ikiriana mashukuru na karithi na kuria bura mubango yo ashiari yumba kwati lo ithirikari yo kweana irio mashukuru na yumba oshokerwa ringi nikenda kwati labaka ibaraba kaombekana mbere otethio bonge bonekana kana kinyambere mbure wije ishokira na muno itokuoria feeding program ithire maskuru yetu kenda ana at least nyakwetha gutena gintu gya kuria na araura muchie kwithira no mwana eta skuru kwe gintu akaomba kuria thaa mwanja. Nkiripotera Weru TV kumatiania mbita wa Kelvin Kimadi. Na nikumira kinde tunende ya Kelvin Kimadi tukona kanya kakunoka ndio gata kurenchokerete nande tuingie.
Betwa Medical Nturi. Beta Walinda Kiome Gitonga. Beta wa Kathuri Murungi. Ndiromba gitike ngabano wa Meru tureto garuru kumiru. Ekoro ayuthi na tubonze ba Meru tugwate nimbaru ikenda tumba kwitera tubeto ba Meru muke. Ndiromba gitike seneta wa Meru kenda pumba kuleta mbezi nyingi kumanale ya kwa thirikari nene chumba gwitera Meru ngugi na ngaikaria buru uri ikomba gwita ngugi uri ciathiri ni sheria. Ingira Meru kwanza kura tureto garuru kumiru. Mbeta kwa John Kireria Mubobia MC wego jistu wonti mbere ningucokeria Murungu nkado nuntu bwago mpakanya gautongeria ntubego jisti miaka 10 na ningucokeria ntubego jisti nkado nuntu bwa mpakura chiao na kagita ukinya kairi ninkulomba mukali wa ego jisti tariki 9 mweri Jwenana umire rukiri mapema wejo ndingire kureku kenda twendereithia ngugi atukinyitie tuendelee gwakirana beto ba ICD classes ya tuendelea wikira frandite kia tuendelea kurondeka security kenda tumba kwithirwa twina investors baba ingende ni awondi yetu na ntubetu bona akwendelia thokone njega tuendelea kurondeka barabara ndeni awondi yetu tuendelea gwikira ndunji na gukiria urimi bwetu na kurondeka egoist kende rwele ntura njega ya kuleta kinya investors undiromba kula na kiama kia UNDA kiretongetwe ni Mheshimiwa William Samoei Ruto ninkulomba ntubego egoist mwekuru mukuru atanabaye na libachia tariki 9 mweri Jwenana umero kire uringire John Kireria kureku kula kwa Kireria usawa kwa wote. Edith Mwirigi Edith Mwirigi Edith Mwirigi iweto kwenda mugeni antubetu mareta mbeta kwa engineer Edith Nkatha Mwirigi nde umwe wa ikuru baraba guchwa giteke mama county tekira twitaga Meru woman representative nde twa giteke kijamururi kiombe kana independent candidate nde na mibango eminge irambangirete antubetu ba Meru na uni nde muchiari na nde muyuthi inkwelewa thina ira chonde antubetu ba itaira ntuko cionde nde buromba na giteo gikinene mono tariki 9 mweri Jwenana pompe kura cienu ririkana kondura ikuidura Waturaya Wakiuraya Mama County wetu ni ureko Edith Mwirigi maendeleo Edith Mwirigi watanero Edith Mwirigi urathimo uritingugibwa ichunti bia kubia mwire turiongire Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bia kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku ni turigitaga mirimo ja arthritis na joint pains diabetes infertility H pylori ulcers, acidity, na jangi kathumba na gute side effects. Turiongire Meru Town au main stage, Sara Plaza, ground floor, room number 10. Kugwata Nteto nkuruki, turingire thimu gukurukira namba 0724 665329 kana 0733 282 849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest. Kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. Yetu Sacco ni ukugwata ugeni kire M-Banking na rano weke muthithu gukurukira pay bill yetu irete na marei nayo ni 512100 na kulita gukurukira thimu uri guntu kunthe inya *691# kire thimu yaku kugwata utungata bwetu kire getu cash itwejanaga motungata tajaja kurita mbesha gutega mbesha ciaku gwikira mbesha kuma kire mpesa gwita kire account ya Fosa shares kana gwika muthithu jo retire kwewa mukobo transfer mbesha kuma banki yanku weta ingi kugura airtime na jangi
mainge kumenya manto nkoroki aranire natu gukurukira info@yetusacco.co.ke kana turingire thimo gukurukira 0111 038 000 kana mutandao nejetu www.yetusacco.co.ke. Yetu Sacco, your success, our pride. You want the ultimate entertainment package? Look no further. By renewing your StarTimes subscription today, you get the most comprehensive family entertainment. Simply go to M-Pesa menu, select Lipa na M-Pesa, then pay bill option 585858, followed by your smart card number and bouquet amount. Then enter your PIN and press OK. You can then switch on to any STV or Pang channel and wait for 5 minutes for channels activation of your bouquet. For more details, call us on 0719 077 077. Stay tuned for more family entertainment only on StarTimes. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow, mama natumia raw premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy chapo zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano. Nararikithirwe ni kiama ya ABC bena munini owe bashuagetege utongeria kaunti ya Meru kaire mukondo ne jonge. Gavana Kiraito Moronge na kujokia kanya gaka gucokeria thingati bawe barabara itirengari ciao na kinya barabara mweterete na wendo bubwingi nkatho nego ciumire na Weru na wendo bunene kumuikia kwa ABC na kinya musafare ne jwawe. Sasa mtufanyia hapa Meru. Wataina zako aranda beto. Kutoka na biaskero tere. Kutoka na Meru na ubani na ngoraba. Kutoka na ngoraba na badala maketi. Onde baimarazi nenge ire ashindo. Gavana Kiraito na ugetengarishe kampeni na ndini irakorire stage na eji niyo kampeni yawe ya muthia akamiringa na murumo jo munene kurukia ukabere na agakinya nturene cionthe kaunti ya Meru kenda twinde tumira tariki kenda mweri jwa 8 tumuikie ngugi na kura cietu. Happy Kiriku. Kiraito aendelee asiendelee? Aendelee. Anasema niendelee, mimi mkono nione. Kiraito aendelee asiendelee? 2022 ete ngabana Kiraito Moronge ageretwe akuruka etekwa. Kiraito Moronge, Kiraito Moronge, Kiraito Moronge, Kiraito Moronge Meru. Na tuchokerane ati nende mbunge 14 kuma ndigoro ya Kenya irikono chiathi nende netete kinyayo kyurugo kenda kwa kanya bunge nyabara bakwitha bakyure kite mwanya mwanya kuringa kampeni kire barane ndi bakwenda ite mwanya mwanya bigisiasa bobo kareka itwendete kwa ilio chamba ba bunge ba county ya Meru na kinyori tingwe bonde ne ambunge nene mbunge ogisio kyo bunge kya Gembe Central kiringo kubai nwethire tetongira kenende kema kinya bunge arakinyete maitangirie mama na 86 akibia tawa ni wa Movement Rahim Daud redire tenende akinya maita mana mwanja 69 na kenda kadhuri murungio ra kuromba gitikio senator county ya Meru akithirarwa bathatu akibia tawa ni John Mutunga wa Tiania West na muthia burunende ni mubunge wa Gembe South John Paul Mwirigi redire akinya mbunge maita mwanja mwandike Nteto Boniface Mongera na kwethira etwinja injaira ontubona na utwachi kinya bunge nene itite rutharo ithurano ntukwena arua na tututegerete ngugiria bunge kenda murungamiri wa kuromwa no mokorotwa ndene county Meru bethirito baitite ndene bunge kwa miaka 5 kulingana katiba nguicha mubunge ni 3 rene kurungamira ntu bawe kutegera utumiri wa mbeca kire mirandi ya thirikari ni nyankoroki kuthithia mawatho wa mbere buru tukiambiria maitajira baretie kulingana na nsani cia bunge ni nyankoroki magita jarabo kumite magoro jao ndene bunge nene kukariojo
kere magita jarabejete bunge kulingana na website ya Mzalendo mubunge egembe katikati kuba ikirengo nwethiri twatongeretie na maita ngiri imwe magana jana 46 nacokete thingatirire mdahu na maita magana mugwanja 69 namba ithatu nio Kathuri Murungi maita magana 356 John Mutunga namba 4 maita magana jana 87 Murungamiri wekuru Kawira Mwangaza maita magana jairi 58 Mheshimiwa Mwoka Maore maita magana jairi 13 Moses Kirima namba mugwanja maita igana rimwe magana mugwanja 77 Mubunge Oboreno Mugambire Ndekiri maita igana rimwe 36 Halima Musheke igana rimwe 6 Gichonge Okabeabea maita 28 John Paul Haligia na maita mugwanja ke. I thank you, Mr. Speaker. Bunge bwa kumenya nabu ndene bunge mubunge no ithiro akeria gukurukira kuleta musonda joawe motions petitions nenyabioria questions togitegera kiri gitengo kimiswanda mubunge no thimenti remda hu na kethre tonya kiri histori mokurija kontemero ja mubunge wenkaki kwa miaka 5 urombete kwethro akireta sheria ya kuruka na kirokirori rais. Miaka hii 5 yangu nimeweza kupitisha bill ya Kenya Deposit Insurance Protection Fund. Hiyo bill inasema kwamba banki kianguka, mtu kulikuwa alipwe 100,000 ama 100,000 anapata nusu milioni kama pesa zake ziko kwa banki. Shauri mbeleni ilikuwa ni 100,000 na wengi wakati banki ilikuwa inaanguka hawapati zaidi ya hiyo. So hii bill yangu itakava 97% of the depositors. Kirikanya ka petitions na bioria mubunge wekuru ndine Kontemero Kawira Mwangaza nethiri twatongeretie aria holite bibingi ja kwangerekano kiure ke manto transforma chanari probox na chienta ria chiengawa mutindo akangangi. Would the Cabinet Secretary provide a list of all government-funded technical and vocational education training, that is TVET, institutions in Meru County? 2. What measures has the ministry put in place to ensure that TVET institutions are well equipped with a view of ensuring adequate access to training for youths in Meru County? Mheshimiwa Gembe Bogaiti John Paul kinyawe ni dritorite bioria mono biokonyimira. The prolonged closure of Kenya-Somalia boundary has made overland trading of miraa across the boundary impossible, leaving farmers frustrated and improvised for lack of other resources of livelihood. Onge Mheshimiwa Kubai Kirengo. Could the Cabinet Secretary explain why the settlement of the Gembe Central Sub-County has been delayed since 2018 after public participation, which recommended the area to be subdivided as sub-county, and it qualifies in all aspects? Next question by the member for South Imenti, the Honorable Kathuri Murungi. Mheshimiwa Kathuri Murungi na Mheshimiwa John Mutunga ibangi bedrito bakionekana mono kere bunge begerangero chiao kirimisonda mwanya ni nyankoroki kule bioria. The residents of Meru have expressed their concerns on the increased cases of killing by armed criminals whose main agenda is to grab their land. Is the Cabinet Secretary aware that Elarum Bridge connecting Abogeta West and the Goji West ones in South Imenti constituency along Meru, Gedongo, Malimba, Chogolia Road number C363 was swept away by heavy rains and the landslides of March to May 2020? Honge kinyo kethureri kanwa na gutumura kanywa kawe na kwalendene bunge Mheshimiwa Halima Musheke are mwaka mothiru aletere motion zoko ithio no mwanka nyumba cionthe cia thirikari na cianto biumbe ciithiro ciikirwo miberethi ya kwambiria roje. Kuringana na experience ira ndagain miaka yu ndakara 5 kibunge Murungu atethie tariki 9 kethira antu barothimenti bakona bwibwaga kunthura kintu kia mbere nkaromba president wetu ura tukuthura thai His Excellency William Samoei Ruto anchoke committee security nonto security committee nentethetie ndomba kuandikithia ana ba Meru ana 77 ko winkomenya nduri titari ndirari nominated no mpumbe kuandikithia ana ba bengi nyanguruki
ere ntuko emothia kire bunge kenda murungamiri wekuru muno mokorota nene kaunti Meru bonde na ndontu bwachwite kaire na bena rero bune bakwithwa becokera Antoniaja rokethirwa ke muringi kura arakethirwa etegera ngwire baitite maturene na jabungene nke report ya Ntoshero TV kumajikano bya bunge kengina ngine kifuke Nairobi mbeta Boniface Mongera na wandi akiringani ni mwene ndi ya wandi kisione bunge kia chuka gamba ngombe kaunti ne yatarakanithi wandi kaitene ka irwamiri ni MCA Mureithi Gaturo uri oguchwa gitiki uri ingina tikiti ya kiama kia UDA na nidire tenende kuchairi aru iribo etiki 12 mwani getandato Christian Wanjero na liungita wandi ne unakwaraniria na baraba kwenda kurita MCO wadhani ne kene gichunchi kia pitatu na kia mudia kia rono rura mwanyantangurtano chewad. Ebango ya Maria Makwenda gitigiki gya Karingani ekarita o. Uyu ni murangiri wa Kaura. My main agenda ni negotiating youth wera. Na ningwete kianena enough connections from my friends in companies in Nairobi. Last 2 weeks ago ndale bantu beta kwa Thika na nimo kumenya Thika ni ndiye ushereku ne company ne muno ichekene wa gweta Thika muntu chirike mananasi. So I went and visited the office, head office in Thika. Atwaria na manager and the managing director ambirire we can look for twanya twa wira. Dennis Jambo rimwe no ithagira ugoti kana access iri iguru muno ya wananchi nengwetekia nyonka vya assembly no ntetere either ugoti ugatwika favorable kana okendama. Morris Mwenda Kanga personally I ran my initiative ya kugeria guceria donors na nkathomithia twana lakini naso mbasari cia Tharakanithi county kuri in Karingani ward ntikuona ciana iria itethekete thiini wa basaries. Riu my 3 agendas ikegwa ndi nacio ni gucereria nturunci rwa kurima ku make sure mena stima no tukwenda kuntu kungi muro kwena gutena stima, and number 3 bursaries to the needy student. Those are my 3 key agendas iria kwenda gukubiria Karingani. Mbaka muntu wa Mungori na kuona into citu itatu inacio ubwo ni mauntu tama lunch tukuleta lunch rwiganu tugushwanjire abo tumbe no rwiganu ani kenda tumbe kuga twina into urimi mwega ani kenda urimi tuga twina u tumbe kunenkela value imbega ubwo ni matunda tuga twina machine cia kumba ku process matunda maria tukendia mekari wega tukamba kurimeria ingi tukamba tukona batunki process iria rietu tukeria tuene tukamba kuga tukendageria na bali iri gurungirukia kwendia iria rietu endagia kawaida ya dairy no ndaga na beyiri ndi muno ini mukarigwa igatethekate Monene Mugo Twantu ni mauga munene ni aici gukubia riu ni mambikire vinya njwire Nteto bure bati kuthi kuruthwa ntuntuni thaino ni nthuku ukathinjire no cionthe iri gukuya keikeithia thandi atwa maranda managa kenda maruthirwa services riu munene wa Mugo ni menda kuleta new leadership Karingani ward tucwiririe mauntu bura mabatie na Frank Mugambi ngauga make sure irathi cia icindi igwa kwa kunthe ka thiini wa Karingani macukuru monthe ana make sure arimu ma icindi makuongereka make sure basari gukinyira mwananchi wonde wa Karingani ari wanthe nguga kwena gintu tugwita economic empowerment na bau ni bonjwiritie muno nuntu ni ndi mwanarika kana ndi mu youth monthe marienda marute Godfrey Mureithi muciri obishikiene Gaturu umbumbite gwikara nthi nawe mbuge competitor makwa maenge ni independent na muntu uria utanagura na timenyaga muntu uria ugorene no menya gwikara na muntu mukai kugate muntu atanamenya kuthie assembly ali independent no guo gwetwa independent uti nungorege gutonya nginya kamitini ariuga uigururia utongoria wawe baranda ukiria Karingani ndameukirie itiginto gitagwa barabara hata kidogo na nigitumi ndachire na initiative ya kwaramia barabara kila area na ningwetekie nu at least ndi 80% nginya kona ya Karingani itena kirathi gya ICD. In fact the next stage ni agwichiria butungi makwaka irathi kuri faith based tusi menge mono cia licenses endera Gaturu athuragwa watulaga migomo nundu ana biashara no lakini personally nundu ta chairman wa budget nitio tondiraga na wironi nindetaga nto ma biashara nkamauria mio mokire baki mukegwa muri comfortable na nigitumi kuona thaino tithira ndoa nitukwenda cibitari
na twina cibitari ya Kiangondo, twina cibitari Lukindu, Muchwa niyo yatigitwe tina cibitari, koguo thaino Muchwa ina cibitari operational, kiria tu Njaina ina cibitari operational, kiria thaino twarwagira nakio ni kugwata level 5 hospital na gukana ngutu cia angate rutite wira. Ningwenda kuga I believe that I'm the best MCA when it comes to debating. Angi mama kumereria matagitigiki na ntibotete kwaraniria namo ni Martin Nduni Gitari, Nathani Munene Mbuba na Daniel Muthomi Mbungu. Christine Wanjeru, ntangurutano cia bandi, Ntetoni cia Weru. Abisa munene wa Rwangiro gima county ya Meru ndaitare James Kiremi ye mwana mabisa bangero wa nyinero nende ibethirite bakilunga iranje monturene yambare gisio keburi ndaithirite ina anabaina maringi jene ndere na anabana baina wadiboni bethirite bakionoka kwa kumania na murio yoi karamucheri wethirite akinyelaika na wikwa chibitarine ya Meru level 5 baiba dato nyuma yo makwithira nende kuyamambirione yuakiumya ki niko kaunti ya Thaa mwakene yodiru kana mwaka muthiru nende nethirite kyandikithakia chingirinya na manayana bawathe obo bone kuringa report irethirite nende kirukera kwa ni kundi kimwe kumenyera antuma muthemba yukira ki Kenya Association for the Welfare of People with Epilepsy kawe mwani gitwandeto Samuel Gaishimana kulikithia Ndetoi. There tunaenda kwa developmental disability. Nurutani kiri aruti wera mwanya mwanya kaunti ya Tharaka Nithi barabaumba gutethia kurigiria murimo wa kibaba kana kumenyera ajie bara tayari bari na murimo jo bari o machibo CHV na aruti ngoe mwanya mwanya barongirwo gima bwa mwire urutani boraborithitwe ikiama gya Kenya Association for Welfare of People with Epilepsy kawe iraire runguru kiama kya ugima kya manthiguru. Akiaria kiathoni giku murugamiri wa ugima kiri mwingi kaunti no John Bogo ariuga mwanka muthiru kaunti no ni ari na aje ngirinya na magana mana ba murimojo chuka sub county maringirie mwa magana mairi ma 40 igamba ng'ombe sub county mai magana manana ma 42 Muthambi sub county mali magana mairi me 10 na Mwembe sub county mai magana matandatu ma 87. Tharaka North mali magana mana ma 47. Tharaka South mali magana kenda ma 38. Especially the sub counties of Igamba, Ng'ombe and Tharaka, there is a high prevalence of cases with epilepsy, and we wanted the chiefs so that we can cascade the awareness creation at the lowest level. Gita ka urutani bobo akari ibaoritwe batige kujukagia murimo wa kibaba taun tobwaegi ende batethagie ajie kuthicibitari kuwata utungata. Antu wabe na kibaba ibawabe na challenge imwe ya stigma kira antu ba community moko na antu kinyaba kiuga batigora na muchiuyu nuntu kwina kibaba nambi kana muntu umwe ena kibaba ukona bakimutenga na njira imwe kana irenge nkuwa bwana muno nuntu bwa mubango yo wa IGAP nuntu ugatutetheria muno kuthomithia community batige ku bastigmatize kana batige kubamena kana kubayukia na njira ira tagirite. Traditional andu marona mundu wa kibaba gwite mambagiria gwikira indo ta giciko kanyua niguo ndakerumira rurimi no muthiri mathomithagua ati makona mundu agwite matikae gugekira indo kanyua ta giciko ka kindu kingi tondu icio itumaga mundu aga injured makiria karimi. Ndawa cia murimu wa kibaba ikoragwo available in all our health facilities kwambiriria dispensary ni level 1, level 2 ni the center na level 4 nisio hospitals ndawa icio yikuo. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishma. Namurigete kya bunge gisione bunge kya Gembenol Joseph Ntweru akina onaneti weti kibokia ati thoko ya miraa ya Somalia ikethira icho kaira turukyo wete nyuma ya karibande guru kwira baita la rais ongene ndio tinka njamanto yakethira kya gaira na kinyotira nende murimi okimera kina kwithira akigunika abo kadha ndio kwa miraa
wagibo thoko ya kimanthiguru ya kimera ni kinyamara kirumirite antu obara abaendagia amira wamwe na arimi ibayo ontubura Joseph Ntoiru akiura no mobara baguchwagite ikyo bunge bwege Benoth augite aina wirigiro ati no nthiguru ya Somalia ni achenjiri atongeria abayo gikura ende baina wirigiro ati thoko enwe karuguka kairi na arago ya kuga kinyaka ya kuthuro gutwika mujumbe wenge Benoth agatigira akuthingatiria amira dikare Somali ni rasinsirie muntu athurite mira na araumire kwa murungu no munene ingwitikia thoko ikuruuka na ikaruuka na antu betu bakendia mira lakini ndatonya rindi twina agenda ya kweria miretu itho na kintu kitwa validation nikenda tuona ki miretu ni mimera yinambe ikumba kubwithi nyinto bingi product ingi nkuruki yogu eruaki ariuga kinyena mibango kathomba ikonenie na gutetheria arimi ibaimera kinya bingi arimi nabo twina program ya kwata na thirikari eketheriku ya county kuona program ingi tumba kwambiria ciumba tetheria kunisanisia makali yothini kunisanisia mathina iraya iku nikenda antu abaingi bomba kuthomethiana bomba kuona bia kuria bomba kuitithio turo bona kimbere nonto tayari antu bathungirite kiri igita aria siasa akoria antu baithiro bena gome muno igita ria bagutara atongeria rini itarira antu barabaria baithilite na thiringi ya kurwa tafadhali ukia kwenda kwa muntu kurwa neana kurwa na yeli na atano kura antu bathwanitie ndibo batikunwana ibekite mbia cia kuyokura wokura kwekea ukorwa na muntu na ngiri kana manatano no tikumona ringi nyime miaka 5 mono ku ationa ngui bia kurainya bie onto bitiko thayo tono muntu guthatara wona ote thirikari mbasa rero tumba kuona ibangei kukia ukireitwite no kia kwenda nawe wi mukai wegembe ka mukai wa Meru endero ndikirite sauti yake Meru wendo tumurai muntu akwethia nkombo yake ethia mono ku nkombo akwethia muntu otheri thura mutongoria ura wina maono wina mwelekeo na wina program na wina idea na wina mikakati yuitania na mathwani na muture waku kumege Benoth Beton Class Chabari na nikumira unende tukuda tukekaira gatanta kiri ndeto chietu endo kedro gita kuna no ntunyime kaita katikura tukedira kana nkedira ngikuretaira mubango ya garo ya siasa moneo to madithia au kana Maureen Komen and get of PHINEAS IMAANA